Nevesinjac Nemanja Milović se prije nekoliko dana odlučio na nesvakidašnji poduhvat. On je uz tehničku podršku svog prijatelja pretrčao dionicu od 58 km od Nevesinja do Širokog Brijega. U tome je uspio, kako kaže, prije svega zahvaljujući zdravom načinu života, bez bilo koje vrste poroka i bez ikakvih hemijskih suplemenata. Samo svježa domaća hrana, a od pića samo voda. Sokovi ništa. No, na ovom poduhvatu se neće završiti. Sljedeći cilj je dionica od 100 km. Zovem se Nemanja Milović, rođen sam u Mostaru, trenutno živim u Nevesinju. Ovdje sam završio i srednju školu. Od ranije se bavim sportom. Trenirao sam nogomet, pa borilačke vještine. Po završetku srednje škole prekinuo sam sa tim gdje su stigle obaveze, poslovi i evo došlo je vrijeme da imam prostora opet da krenem sa tim. Počeo sam se baviti malo trčanjem. Bavio sam se nekih trčanjem zadnjih godinu dana, priprema gdje sam trčao bez stegova sa prslukom. Došao sam do ideje da kupim prsluk. Kupio sam prsluk od 20 kg. Sa prslukom sam tim od 20 kg istrčavao Brežine, Bukovik repetitor, gdje je nekih 15 km strane. Par mjeseci sam se tako spremao dok nisam odlučio na ovaj korak da istrčim ovo što sam naveo rutu Nevesinje, Mostar, Široki Brijeg. Imam prijatelja kojeg sam zamolio da li može da me prati u putu, jer ipak je to velika kilometraža, 60 km. On je rekao naravno da može. Dogovorili smo dan, spremili se. Na put ka Širokom smo krenuli ujutru oko 7 sati od opštine Nevesinje. Krenuli smo, on mi je bio pratnja sa autom gdje me je sačekivao svako par kilometara da mi ne bi došlo slabo ili malka snaga, jer nisam ni ja bio siguran da li mogu to izdržati. Međutim, kad smo krenuli, povreda nije bilo, trčao sam, znači išlo je sve kako treba. To, idemo. Bilo je, momenata je bilo, nije lako bilo, nimalo. I još kad smo se dole spuštali, vrućina je ogromna bila, ali nisam odustajao. Koliko god u čovjeku ima taj sportski duh, i koliko je god čovjek spreman, toliko mora biti psihički stabilan da iznese to. Eto, stigao sam kod Energy pumpe u Rodoč, to je 40 km. To je za puna 2 sata. Znači, svjetski rekord je 42 km 195, 2 sata 0,1. Ja sam ga istrčao 40 za 2 sata. Onda je, kad sam krenuo gore uz Vardu, prema Širokom Brijegu, ima strane nekih
5-6 km, sad ne znam tačno, ali ima. Evo vode. To mi je bio napor, to me umorilo dobro, ali nisam odustao. Nisam odustao iz razloga jer imam cilj da to i vidim da mogu. Vidim da mogu. Dobro. Ajmo. Napravili smo jednu pauzu gdje sam se prezuo i presvukao majicu i nastavio sam put ka kolodvoru prema Širokom. Bilo je teško, vrućina je bila ogromna, ali sam izdržao, istrčao sam. I kad sam istrčao, osjetio sam tu snagu, dalo mi je snage da nastavljam dalje. I sad se spremam za veću trku od 100 km. Ali to će kad dođe vrijeme pa ćemo onda vidjeti. Sad je malo i ljeto i vruće. Nemam poroka, alkohol, ništa, kocka, ništa, narkotici, ništa. Zdrav život, samo voda, obična, čak ni sokove ne pijem. U crkvu volim da odem kad imam vremena.